Dragi saborci, moramo napraviti plan šta ako ne puste za nekoliko dana Srđana Žunića i druge političke zatvorenike. Predlažem da na zborovima građana u vašim mesnim zajednicama predložite odluku da se zamene mesta sudija i tužilaca sa žrtvama režima čim padne diktatura i tiranija. Naime, u drugim državama postoji podela vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku. U Srbiji je jedinstvo vlasti i zato sudije, tužioci zajedno sa SNS-om moraju da odu zajedno, kao njihove sluge, kao sluge režima, diktature i tiranije. Jako je bitno da na zborovima građana kažete glasno njihova imena i prezimena, da znaju da neće uspeti da prelete, da im nećemo dozvoliti kao 5. oktobra 2000. da izdaju Vučića, da promenu stranu i da nastave da služe za nove gospodare. Izuzetno je bitno da na zborovima građana predložite da se SNS sudijama, tužiocima i policajcima oduzme radni staž, da im se oduzme imovina koju su stekli služeći diktatorskom režimu i da se iz te imovine nadoknadi šteta žrtvama režima, poput Srđana Žunića, Danijela Pintera, Stefana Cvetkovića, Petra Đurića, Lazara Dinića. U iste krevete u kojem danas leži Srđan Žunić mora da legnu njegovi dželati, sudija koji ga je tu stavio, tužilac koji ga je tu stavio. Predlažem vam, dragi prijatelji, u ime Saveza žrtava, da se ide od kuće tužioca do kuće sudije. Znači da se izvrši pritisak, da im kažemo znamo gde živite, stiće vas ruka pravde, nećemo dozvoliti da preletite i lećete u isti krevet gde danas leži Srđan Žunić i da vas iste stenice ujedaju, sudija, tužilac moraju leći u krevet svoje žrtve i stenice koje su ujedale žrtvu moraju u narednim godinama da ujedaju SNS sudije i SNS tužioce. Ne smemo srediti zatvore, ne smemo dezinfikovati prostor, ne. U isti krevet iste stenice mora da ih ujedaju. Nama će trebati jako puno mesta u zatvorima. Hitno saopštenje Saveza žrtava režima Aleksandra Vučića, lustracija povodom hapšenja, poziv studentima i opoziciji. Određivanje nezakonitog pritvora zbog politike i aktivizma Srđanu Žuniću, Danijelu Pinteru, Stefanu Cvetkoviću, Petru Đuriću i drugima ne bi bilo moguće da su studenti i opozicija obećali ono što je Zoran Đinđić predlagao, a to je da će sve sudije i tužioci prvo biti otpušteni pa proći kroz postupak lustracije. Svi koji 15. marta budu uhapšeni mogu da se jave za besplatno zastupanje advokatu Saveza žrtava režima, gospodinu advokatu Stevanu Damjanoviću, putem njegovog Facebook naloga. Svi koji su tužili i sudili po političkom nalogu moraju da plate štetu žrtvama iz sopstvene imovine, koju država mora oduzeti, plate moraju vratiti u budžet Srbije, a radni staž im se mora poništiti. Kada bi im se jasno reklo šta ih čeka za ono što već 13 godina rade, kakve su posledice, ne bi smeli ovako da se sprdaju sa običnim građanima koji nisu članovi nijedne političke partije.